تحقیقارانی وزیر سندھ ضیاء الحسن لنجار گشتہ کہ کراچی ایئرپورٹ سگنل سرا چینی انجینئرز سرا وت کش طرح کے ماسٹر مائنڈ جاوید حوار 4 ملزمان دستگیر کنک بتگاں دستگیر کتگی ملزمان زالبول رکشہ ڈرائیور و بینک ملازم حواری کراچی آئی جی سندھ غلام نبی میمن ہمراہ پریس کانفرنس کنانا ضیاء الحسن لنجار گشتہ کہ کراچی ایئرپورٹ نزدیک چینی شہریانی سرا وت کش اوش کنک بتا تراکچی 2 چائنیز و پاکستانی بیران بتگاں جبکہ ایئرپورٹ ترا کے ذمہ واری کلعدم تنظیم BLA قبول کتا پولیس و سیکیورٹی ادارہ ہاں وت کش اورش پٹپل کتا تحقیقارانی وزیر سندھ گشتہ کہ وت کش عملہ ہور نام شاہ فہد عرف آفتاب بتا شاہ فہد پجار فنگر پرنٹ ساچے کنک بتا وت کش بمگوار اس سہولت کار CCTV فوٹیج اچے پجار بتا تراکا چی پیسر اوش کنوک ایریا موجود بتا ترا کے جاہا چے گاڑی پلیٹ نمبر او چیجز رستگاں گاڑی یک شوروم چے ابتاد یک لگ کا بازو رکھ بتا گاڑی سی اچے 40 کلو بارودی مواد فٹ کنک بتا 4 اکتوبر 2024 ای گاڑی ہبا چے کراچی آرک بتا گاڑی واسطہ پیسہ بینک کے وسیلہ ٹرانسفر بتگاں ضیاء الحسن لنجار گشتہ کہ اورش مرکزی ملزم جاوید نام مردمی وزیر داخلہ ہم گشتہ کہ ملزم جاویدہ ایئرپورٹ تہا چے چائنیز ڈنہ در آہگے آل داتا عملہ آور و ملزم جاوید یکشلا رابطہ تہا بتگاں ماسٹر مائنڈ جاوید دراہی معاملاتا چارگا بتا CCTV فوٹیج اچے ملزم جاوید پجار بتا ہما کے وندر اچے دستگیر کنک بتا جبکہ اورشہ ہواری 6 ملزمان دانش گل رحمان اور بشیر زید مفروراں تحقیقارانی وزیر سندھ ہم گشتہ کہ گل رحمان نامی کردار BLA ایڈ کن گئی بشیر زیب درملکا نشتہ اور BLA آپریٹ کن گئی CTDO دگا ادارہ دانش نامی سہولت کار پشتیاں زانک بی بی وت کش اوشکار شاہ فہد بابتا گشک بہا گئی کہ آئیے ایچ وڑے مجرمانہ بیک گراؤنڈ نہ بتا ویش نیوز کراچی سندھ